Časni oci, draga braćo i sestre, zadovoljstvo mi je da vas u ime Bečejske crkvene opštine i u ime svih učesnika koji su sa ljubavlju i posvećenošću pripremili svoj večerašnji program. Želim da vas pozdravim i poželim vam toplu dobrodošlicu. Večera smo se sabrali da pesmom proslavimo na prvom mestu Gospoda, kao i njegovog ugodnika, svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija, čiji smo praznik obnovljenja hrama juče i proslavili, a koji je ujedno i slava našeg crkvenog hora. Sada bih zamolio oca Vladislava da nam se obrati. Draga braćo sveštenici, braćo i sestre, draga deco, pomaže Bog. Velika mi je radost i zadovoljstvo da vas i večeras ispred bratstva našega hrama pozdravim, poželim dobrodošlicu na ovu duhovnu gozbu, jer zaista je radost što smo, evo, pored one redovne smotre horske koju uvek održavamo o našoj hramovnoj slavi u maju, evo, smogli smo snage i organizovali smo se da to bude još jedanput u toku godine i to baš vezano za praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija, a koji naš hor, kako je Dušan malo pre rekao, proslavlja kao svoju slavu. Radost mi je velika, jer svi zajedno i ovde sabrani i večeras, kao što smo to i jutros učinili na svetoj liturgiji, svedočimo zajedništvo, a nema ništa lepše nego kada se dvoje ili troje sabere u ime Božije, jer Bog nas onda čuje i sve te molbe koje mu zajedno prinosimo uslišuje. Nas je, hvala Bogu, mnogo više nego dvoje ili troje, što je večeras, i mnogo nas je više uvek u našem svetom hramu i nadam se da će tako i biti i da će ova naša zajednica da raste i da se razvija. Radost mi je što ćemo imati priliku da čujemo divne kompozicije za koje su se svi članovi svih horova koji će večeras nastupiti dobrano pomučili i potrudili da savladaju i da nam ulepšaju ovo duhovno veče. Neka bude blagosloveno ovo naše sabranje. Ja vam želim prijatno i ugodno veče i da Bog da se u radosti, u zdravlju, dobrom i duševnom i telesnom, ako Bog da, sabiramo u ime Božije i da slavimo i njega i njegovoga velikoga ugodnika, našega patrona i zaštitnika, svetoga Georgija, na mnoge i blage godine. Dobro ste došli. Večerašnji koncert otvorit će dečiji crkveni hor Sveti Georgije iz Bečeja. Hor je osnovan 2008. godine sa idejom da se od najmlađeg uzrasta kod dece neguje i razvija duhovnost, ljubav prema pevanju kao i vokalna tehnika. O većim praznicima u našem hramu deca pevaju delove iz liturgije, kao i pesme duhovnog karaktera. Na horskim festivalima u Beogradu i Valjevu hor je postigao zapažene rezultate. Obzirom na to da hor čine deca osnovnoškolskog uzrasta, kratak je period samog pevanja u horu. Zato nas najviše obraduje kada tu dojučerašnju dečicu vidimo u horu odraslih, kao što je to i danas slučaj. Večeras ćemo čuti dve pesme, Nedelja u hramu i Deca neba. Možete slobodno pozdraviti deca. Ticho, zvučna zvona, javljajući
Gradski hor Bečej osnovan je 2008. godine i kao takav je pri Gradskom pozorištu Bečej funkcionisao do 2015. Posle četvorogodišnje pauze rad hora je obnovljen, a dirigent je bila Nataša Katić-Radosavljević. Godine 2019. hor osvaja dve bitne nagrade. Zlatnu medalju na festivalu horova Horfest u Valjevu u kategoriji duhovne muzike i srebrnu medalju u kategoriji svetovne muzike na majskim muzičkim svečanostima u Bijeljini. Od 2020. godine horom diriguje profesor Vesna Paunov. Zapažen nastup hor je imao u Mađarskoj u gradu Čongradu 2022. godine na festivalu Miholjskog leta i na 60. festivalu muzičkih društava Vojvodine u Rumi ove godine. Hor je osvojio zlatnu plaketu i proglašen je najboljim ansamblom. Večeras ćemo čuti Francesco Zein, Kirije Eleison, Josif Marinković, Slava blagoslovi duše moja gospoda i Jordanka Pančova Dostojno jest u aranžmanu Vesne Paunov.
crkveni hor Sveti car Konstantin i carica Jelena iz Sombora. Pesma nas je održala, njoj zi hvala. Ovim motom Somborci već više od vek i po pevaju horsku muziku u Somboru, kako duhovnu, tako i svetovnu, kao jedan od najvažnijih stubova horske muzike. Hor je osnovan nešto nakon Vaskrsa 1995. godine od strane sveštenstva i vernika pravoslavne crkve svetog velikomučenika Georgija u Somboru. Prvi mentor hora bio je sveštenik otac Laza Pajić. Hor je na 14. festivalu duhovne muzike Horovi među freskama 2008. godine osvojio nagradu Vojislav Ilić za autentično izvođenje duhovne muzike u kategoriji vokalnih ansambala. Godine 2009. na istom festivalu dirigent hora Milan Radišić osvojio je specijalnu pohvalu za istraživački rad na polju duhovne muzike. Na poziv nastojatelja manastira Žirović i manastir Svetog Vaznesenja u Belorusiji, hor dobija posebnu čast da predstavi veliki opus srpske duhovne muzike narodu Belorusije. Na jednom od mnogobrojnih susreta hor je sreo i monahinju Julijanu Denisovu, vrsnog kompozitora duhovne muzike. Hor je gostovao u mnogim svetinjama i pojao na svetoj liturgiji u manastiru Ostrog, Sopoćani, Grabovac, Velika Remeta i drugim hramovima. Redovno učestvuje na svetoj liturgiji i obredima svete tajne braka. Horom diriguje Milan Radišić, koji je trenutno na dirigentskom simpozijumu u Belgiji. Večeras će ga zameniti diplomirani muzikolog Mirjana Mešinkovski iz Apatina. Ona je studirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, veoma je aktivna na istraživačkom radu, te je jedan od urednika letopisa muzičke škole. Predstavlja mladu generaciju dirigenata i trenutno radi kao profesor stručnih predmeta u Srednjoj muzičkoj školi Petar Konjović u Somboru. Takođe diriguje gradskim horom Jedinstvo iz Apatina, sa kojim je imala više prilika i nastupa na različitim koncertima širom zemlje. Hor će nam se predstaviti sledećim kompozicijama: Serafim Haniš, Tebe pojem, Julijan Zujev, Tijelo Hristovo, Anton Viskov, Djeva Marija Sina rodila i Isitor Bajić, Srpkinja.
Hor Sveti Jovan Krstitelj iz Bačke Palanke. Osnovan je na Vrbicu 1993. godine u Bačkoj Palanci. Hor redovno od 2001. godine peva na liturgiji nedeljom i praznicima, na večernjim bogosluženjima, svetim tajnama krštenja i venčanja. Dugi niz godina organizatori i domaćin smotre crkvenih horova u Bačkoj Palanci. Kao učesnik mnogobrojnih koncerata, smotri i takmičenja u zemlji i inostranstvu, bio je zapažen i propraćen pozitivnim kritikama stručnjaka iz sveta horske muzike, a kao najznačajnije nagrade i važne podatke iz istorijata hora ističemo sledeće događaje. U aprilu 2001. godine na međunarodnom takmičenju horova Interkultur u Budimpešti u konkurenciji mešovitih horova osvaja prvo mesto. 2 godine zaredom, 2004. i 2005. osvaja zlato na takmičenju omladinskih horova Vojvodine, kao i srebro 2004. godine na takmičenju omladinskih horova Srbije. Dobitnik je oktobarske nagrade grada Bačke Palanke 2004. godine. Srebrnu plaketu osvaja 2008. godine na 44. festivalu muzičkih društava Vojvodine u Rumi. Na 22. internacionalnim horskim svečanostima, u okviru koga se prvi put organizovao Festival pravoslavne duhovne muzike, hor dobija posebnu nagradu za izrazitu duhovnost u izvođenju pravoslavne muzike. Sledeće godine na istom festivalu dobija nagradu za najlepši kamerni zvuk u izvođenju crkvene muzike. Kao krunu svog 15-godišnjeg rada, hor je izdao svoj drugi CD pod nazivom Gospodi Vozvah. 2011. godine osvaja zlato na Festivalu muzičkih društava Vojvodine u Rumi. 2013. godine u Gracu u Austriji na takmičenju horova u organizaciji Nemačke fondacije Interkultur hor osvaja srebro. 2023. godine na praznik pokrova Presvete Bogorodice episkop Mohački Damaskin uručio je orden Svetog Save drugog reda horu Sveti Jovan Krstitelj. Ovo odlikovanje dodelio je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve na predlog episkopa Bačkog doktora Irineja. Povodom jubileja 30-godišnjice postojanja hora. Dirigent Snežana Žujić je osnivač hora. Ona je muzičko obrazovanje stekla u muzičkoj školi Stevan Hristić u Bačkoj Palanci, zatim u srednjoj školi Isidor Bajić u Novom Sadu i diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu 1999. godine. Profesor je u gimnaziji 20. oktobar u Bačkoj Palanci i u osnovnoj školi Aleksa Šantić u Gajdobri. Kao dirigent crkvenog hora ostvarila je mnogobrojna gostovanja i dobitnik je nagrada i priznanja na mnogim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. U okviru letnje škole crkvenog pojanja Korneliju Spomen u Sremskim Karlovcima vodila je horske radionice dugi niz godina. Zajedno sa Vladimirom Baljem autor je letopisa Crkveni hor Sveti Jovan Krstitelj 2024. godine. Na 18. festivalu Horovi među freskama dobija posebnu pohvalu za istraživački rad i izvođenje dela savremenih autora duhovne muzike. Nosilac je ordena Svetog despota Stefana Lazarevića u znak priznanja za dragoceni doprinos u osnivanju i 30-godišnjem postojanju hora. Svaka čast. Večeras ćemo čuti valamski napev Bogorodice Djevo, Kornelije Stanković, Gospodi Vozvah prvog glasa, Miodrag Govedarica, Tijelo Hristovo, ukrajinska božićna pesma Budite zdravi, Kolo Bojerka u aranžmanu Darinke Matić-Marović.
Crkveni hor Sveti velikomučenik Georgije iz Bečeja obnovljen je 1997. godine na inicijativu Društva za negovanje srpske tradicije i duhovnosti, sveštenika Stojana Bilića i Siniše Panića i Miroslava Silaškog. Hor učestvuje na nedeljnim i prazničnim bogosluženjima, kao i ostalim obredima, negujući duhovnu muziku domaćih i stranih kompozitora. Nastupao je na mnogobrojnim festivalima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu, gde je ostvario zapažene rezultate. Nabrojaćemo samo neke, kao što su horovi među freskama, Mokranjčevi dani, Horski festival u Rumi, Majske muzičke svečanosti u Bijeljini, Horski festival u Bratislavi, Sremskim Karlovcima, Vidovdanski dani u Budimpešti i Sent Andreji. U organizaciji Srpske crkvene opštine Bečej i Hora od 2000. godine održavaju se smotre crkvenih horova Bačke eparhije. Na taj način ostvaruju se kontakti i saradnja, te tako šire prijateljstva među pevačima okupljenim oko zajedničkih ciljeva u pravcu negovanja i poučavanja naše duhovne tradicije. Od osnivanja horom je dirigovala profesor Danica Ružička, a godine 2012. hor vodi profesor Vesna Paunov, a od 2013. godine hor vodi profesor Senka Jovanović. Svoje muzičko obrazovanje Senko Jovanović stekla je u Osijeku i u Novom Sadu, gde je diplomirala na Akademiji umetnosti na odseku opšte muzičke pedagogije. Od 1998. godine radi u muzičkoj školi Petar Konjević u Bečeju kao nastavnik solfeđa, hora i teorije muzike, a od 2018. godine je i na mestu pomoćnika direktora. Od 2008. godine, dakle od samog osnivanja, vodi dečiji crkveni hor Sveti Georgije. U radu sa decom neguje njihovu muzikalnost i duhovnost, te radi na vokalnoj tehnici najmlađih pevača. Od 2013. godine dirigent je crkvenog hora Sveti velikomučenik Georgije i taj hor je član Srpske horske asocijacije i zahvaljujući tome Senka je učesnik brojnih muzičkih seminara i festivala za dirigente horova. Letnja duhovna akademija Kornelijus Spomen 2015. godine vođena je pod njenom dirigentskom palicom. U svojoj karijeri sa crkvenim horom, horom muzičke škole, kao i dečijim crkvenim horom, na raznim takmičenjima Senka Jovanović je postigla zapažene rezultate. Večeras ćemo čuti Petar Iljič Čavikovski, Gospodi i Vladiko, Miodrag Govedarica, Gospodi spasi blagočestivija i Irina Denisova Heruvika.
Dečiji crkveni hor Sveti Georgije pridružit će nam se još jednom i zajedno sa horom odraslih otpevati pobednu pesmu koju je napisao Sveti Nikolaj Žički Ohridski, a muziku je komponovao Đorđe Stanković. Sada pozivamo sve horove da nam se pridruže. Nama je sve jedno. Dok se horovi nameštaju za jedno zajedničko pevanje, ja bih se zahvalila još jednom svim
horistima, svim dirigentima. Negde bih izdvojila dirigenta Mariju Mešinkovsku, zato što nije lako dirigovati, da kažem, nepoznatim ljudima, odnosno malo manje poznatim, nekom horom koji nije njen, ali ove čestitke. Milan je danas tu sa nama, on je u Belgiji na nekom usavršavanju, ali on je poslao jednog gospodina, dirigenta, koji se zove Danilo Stankov, koji je osvajao mnoge nagrade na takmičenjima horova. Ne bih ništa da izdvajam, samo bih htela da nam on danas diriguje ovu zajedničku kompoziciju Tebe pojem Stevana Stojanovića Mokranjca. Braćo i sestre, evo na kraju ovog našeg lepog druženja da se još jednom zahvalimo svima, horistima, našim dragim gostima, njihovim dirigentima koji su se odazvali našem pozivu i odvojili svoje vreme da večeras budu sa nama. Hvala i svima vama koji ste došli da uveličate ovo veče duhovne muzike i svetovne muzike, muzike koja proslavlja Boga koji je naš tvorac svakako.
Na kraju samo da uručimo zahvalnice i cveće za naše dirigente, pa evo pozivam prvo gospođu Snežanu Žujić. Zatim gospođu Mirjanu Mešinkovski, dirigenta Somborskog hora. I na kraju našu sugrađanku i bivšeg dirigenta crkvenog hora Vesnu Paunov. Hvala svima veliko i našu Senku nećemo zaboraviti takođe. Hvala. Hvala svima veliko, da ste živi i zdravi na mnoga i blaga leta.